Mānora soifua whaatala whātu se whapoponga whaile nei o Tala Fou mai Ausetalia. O le ua mōri anga e tolo le whasio te tangata, se a rii le mai o le whalawalawe i sini ua mariri waita mai te to o tolu. I le tai au le asosana te nei fitu o Iulai, na wala ua nei se whesosoani se whale i Leila Park, lipo tio le whale ua mū. O se tina e rusu riva tausanga mata mai te to o whana mawatu i le whale, to o tolu tama wha fitu ma le se fultasi tausanga, ma se teine titi e iwa tausanga na ave umai le whare mai. O isita mai te to o tolu, lua tausanga, ono tausanga ma le lima masino le pepe na mariri umai. Whai mai le ripote le veile New Zealand, sa tau mawhai se ari isa iei le whale lua sulwara tausanga, e tau fia le uru whale atu fui mui le whale. No tau fia nā le li le whare mai Westmead, ma mōria i mōrianga e peiona tā ua. Wa toi walau mai le whaafoi atu o le oloa whaatawina i whale oloa Aldi i le tele o stete o Stadia, una wata ua lo oa awhia i se siama. Whai mai le 9 News o le Sesame Seeds, mai le brand o le Stone Mill o Nusfur Kalama, wha mawina o lo oa awhia i ma le siama o le Salmonella, e ono a awhia i tangata i le fever, diarrhea ma le whaasuati se i turou. O loa uma o le tu ainga lea ua whautuaina le toi whaafoi ane, ma uane i whaongaina. O lo wha mawina o whale o loa le Aldi i stete o Victoria, au stadi i saute masisifo le whaatawai. Sa whaia se singa matu ina atu lapta inga i se ie sa whaanga yo ia le whalinga o si o loa i Melepone, le ana a fia i se awhitele le asoranafi le tu i sisifo Melbourne. Whamtaranga lea mai le vaenga i nafa ma le vaa ai o si o manga i tonu Victoria le EPA, mai si dia mar se lau walu se fulu fui mūna ngāre rue, i le tauta peino le afi le ananafi, vai mai leo leo se tasi leo afi tele wa sa sawane le stete. Po le talo sfut tasi le tae au na wala wane aise so soani, ina wa whaalongo ina le pa o leo tele mai o se mea i tonu le wharenga o si o loa, ma amata sa sawane i loa ma le afi. Ta uri potere ABC e talitunuina, o le nofanga lava fo i le tasi na sa sawane i le afi sa ia i le ACP Group Factory, na madiwa i fwistanga ta whainga ruenga i le tausanga na te nei se whaalawe lave. O lo wha awa uruso suenga le mafu o le afi na sa sawane na nafi, a wata ua le EPA e fōringa sa utangia le company lapta inga na tuuina iai, ai o le a awiri iri le suenga e ngāru rue whatasi ai, ma le WorkSafe i le mafu anga o le whaalawe lave. E to orima ua pu e leo whatasi ai ma le maua e leo a upenga, ma ave sea mai se mata upu ua lipotia mai se pevesi na tura i mai Alice Springs. Maua e leo li pote ni kulupu se lua ta ua isi li pote a inga ma masani, a sa wha upenga ina ma pevesi i Bath Street i le wha e tūre ai lewa uri na nafi. E tō ruata mai ta isrufitu ma suiva tausanga, ma ri e tō tōru ruasu tasi, ruasu ruono ma fasu tasi tausanga, e ato i eire tō rima ua pueina leo i lea mata upu, a o isi na whata ape e se umai leo. E leo i eini manu angatu ngā o liputia, a o upenga na ave leo e au fiai matatau, pate baseball, ma seanga ese. Ta ua le ripote le ala taiva, e le tau mate le a moria uma i la tau i e tō rima. Tala muli, ua whailoalo ia le tamaita i pese la wiloa Australia Jessica Mauboy, le pese a le aua Australia po le Australian team mo le Olimpeka ua sauni atu ai nei i Paris. O le pese ua whaingoina haia o se whaaloalo moa li matamaita i taa alo o le atau sinio e whaimasuio Australia i le Olimpeka o le tausanga nei. O le pese na mua i usuina e Mauboy i le tau mawhtanga tele sa whai e Melepone, le PM's Olympic and Paralympic Dinner, ma ua whainoa tamaita i pese o se wha alo mawalunga mo ia leo fuatu o lona leo e langolango ai le au taa alo Australia. O le a whaimalanga fo'i i Paris e tāpua ia lo lato alo whaiba. O tala ia radio Samoa walau whaafonga mai le nei fo'i a stofi whailoa ia tai au i seisi whaapoponga manuia ngā luenga o whenga iai.